Agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang yapo ko yaw. Ay, kena saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahit Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Bay, ano din ang nagkarumiyaw? May sala baboy ti partin yaw. Ay, wala tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti Pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumat at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka no ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na ti maayaban na tumulong. Adaw dagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga. Rubiyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Ay, Baboy kumaday dya, pay baboy mau. ha? Isu nga guli magkamansi ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kau, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababoy, ti pinartimi ita bunyag ti apukaw. Nalpasain ka Katasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kanada pa ice cream. Sige lang kaka. Madamdaman ton. Ay ka makamu ka nga ron Ay na umuna nga men nga pukok dayjay. Isu abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Kailangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ni mato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kao. Permanente ni ti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunin da, tangtangdanan da. Tapno da mga muaweri ti apo ko me. Anyat sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunin da. Saan aya, kaka? Na, ayag sao kami ta. Anya may bagam nga, iti ko na. Ay kwa, kayat ko araman anjay ice cream Katasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress ha. Hey, anya may ti planong inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo Yan plano mi ti biyag mau. Pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapul may. Bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mau, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakil mau? Saan ka makadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Taman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mayt. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka.
Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na pa naghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Agkat alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napinta sa pagbadong tao. Ay adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Dayay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanan, gastos laday ta. Adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukata mamait. Ay, sige nga Rod. Hinak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Duha ang baboy ti partsenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wala nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti adu arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dahito yan ti bunga ti adu arigrigat may. Episode ito. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding-ding da kakabsat. Ay, sige, mga kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw ngay may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagi jay tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at inartarakan.
Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutempay met nga umuna tinagpunam Di ka gimimot tamaday. Sana pa nagimot. Subutempay dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at araknam. Sa nga Rodain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusan ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta ka data. Ay pagrebangan na. Anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukada ta nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwas ako ni Inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uwin tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman naktatang. Ulit ka. Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanan. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, oo na, sir. Mabit laan. Taik katagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito eh. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnay di pagababangat. Dapat mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti bagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din natin. Timbawag dyan nakta. Umay ka no mangalay iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na. Saan ka no pa may? Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din napakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag ngaminan ajak makitkita diti lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan nga awan diti lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wena, inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasa iti board exam mo. Nan... Ala, huwag ngagpaisaw! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay, kablawan ka nakaw! Yahoo! Ay na, nakapasa iti board exam ti nakaw! Board passer ti nakaw! Lakay tang iwa mo mamag, anya kamutin. Ay na, marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, ay panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Nandiyan na ita.
Ibaga madagos tapat ganmay nga wandwa ba? Kwa. Sapay ko ma, tamaawat yun ni Tito Anobyo. No, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Oo, tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkas-kasara. Agtrabaho ka pa Wan! Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Ang tatang, tadyang mo lamasi kaso ngayon, way. Tabi siya, mo iti trabaho. Apayadam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Ha? Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, jakab sa mau. Iya. Kuna man, o dagi kay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kaka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, nanamaring. Ito paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wun nga raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi Ay na, Duan, ti professional nga anak tao. agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo na na. Wain, katoy paray, bay katoy. Bayam, lukas na ti pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dahi ta. Ay nabalasang kau, bay am kita. Mal, umay kakindin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa, hiti sidaan. Ramanan ta amin a karne ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Jonah nga apay nga awam man dito'y malayan. Napan ija syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang at Wana, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo dyan syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagi offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Tasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Taagtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga masikog kan. Kinapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dandan makatawan ti anak mo, Jonah. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikugaman nito anak ka. Amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha?
Ikasal mo nga rodan dyan ako. Ha? Awan pa'y murnong ko, tatang. Untatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa ilaang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo matagpaspas yan dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti dayda gundaway manang biyanang. Inongong tanna ti anak May kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da Jonah kantino iti kwarta ang nagkasaranda. Kat saan matan na apply ni Jonah ti nadal na ta nagsasaruno dagiti anak da. Kat no niya timatgedan ta asawa na kas driver, iso tiyan anay da. Kat ni matlakay, agbababawe tamabaen, gapo iti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kungwana, na miris na mat abidot dagide ngay nararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea.